Bururi ni agumiirwo ni kieha o ringi thutha wa Mutumia wa uria wari munini wa mutongoria wa bururi Yvonne Wamalwa gukua kiroko kia umuthi. Kuringana na andu a nyumba yao, Yvonne arakoretwo agithinio ni mwiri kwa ihinda ria mieri 6 na anakoma thibitari-ini ya Karen, no riu araikaraga na mwari wa nyina mucini wa Nanyuki. Atongoria matiganite ni matumite ndumiriri cia macakaya makiuga bururi no warwo ni mundu urari mwirutiri na wa bata na arehotorete gutungatira. We are very saddened to have lost our sister-in-law Yvonne Wamalwa, who passed away this morning in Nanyuki, and we ask Kenyans to continue praying for the family and praying for her, even as we start arrangements for her burial at home in Kitale. Hari ndumiriri yake mutongori wa bururi Uhuru Kenyatta ni augite Yvonne arari kionereria kiega kia utongoria mwega na twate Mutumia mutongoria wa bata uria ugutura ari kiririkano meciria-ini ma aingi makiria ni uria anakorwo ari wa uteithio munene kuri bururi. Mwena-ini wake munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, Yvonne arari mutumia mukindiriku uria urehotorete hari guteithia ciana cia ndigwa na aria matehotete na makiria arari na wirutiri munene hari wira uria ararutaga. Nake minista wa maundu ma nja wa bururi Amina Mohamed agikura na Yvonne ta mundu mwendi bururi wake na mundu mwirutiri hari gutumikira bururi wa Kenya mabururi-ini ma nja. Mwiri wa mutigairi ni urehirwo nginyagia nyumba ya kuiga miiri ya Lee guku Nairobi. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Waweru.